urabona ko muri iyi video turi kugenda tubereka ubwo yagendaga asohoka mu kibuga YOUSSEF bini nabyo byatumye rwose ahabwa ibihano maze ubundi ajya no mu gakonji k'iminsi mikeya ariko aza kuba yagaruka muri bagenzi be ubwo bari mu myitozo hano mu Nzove bikavugwa yuko YOUSSEF rwose ari nubwo atabashaga kuba yagaragara muri bagenzi be kubera uburyo yabashaga kuba yakitwara nabi. Urabona ko hano mu kibuga ubwo umupira wari urangiye ndabyibuka neza ni Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze bakunzi bacu ba kigalipress aho muherereye mwese ndabasuhuje kandi nongeye kuba nabaha ikaze ku makuru tuba tugenda dusangira amakuru bagenda avugwa mu bitangaza makuru bigiye bitandukanye cyane twe twibanda kuri siporo. Reka rero ubu ngubu nkaba nkuzaniye amakuru ari kugenda avugwa muri gikundiro nuko nkuzaniye bamwe mu bakinyi ubona yuko rwose bari hafi kuba bakerekeza mu nzira igana mu marimbo basohoka muri iyi ekipe ya Gikundiro. Abo ni bande rero? Icyo nakubwira nuko ukwiriye kuba wagumana natwe maze ubundi tukabasha kuba twasangira aya makuru maze ubundi tukagenda tubaguciramo bose uko bakabaye. Bamwe mu bakinyi bivugwa yuko bagiye kuba bakerekeza mu yandi makipe bagasohoka muri ekipe ya Rayon Sport, bamwe bagiye kuba bagurishwa ndetse n'abandi babaha umwanya baze bagende. Ibi nibyo tugiye kuba twagaruka hano kuri kigalipress. Reka tubigenze gutyo ubundi tugaruke mu kanya. Ni ekipe ya Gikundiro, ekipe ikomeje kwitwara neza hano muri shampiyona y'u Rwanda nubwo ikiri ku mwanya wo hasi cyane no muri eshanu za mbere. Ubona yuko itari kuzamo muri iyi minsi ari kubona ko ari ekipe ikomeye cyane kubwo abastari yubakiyemo, akaba ari abastari b'abanyamahanga bagiye batandukanye bagiye bari muri ekipe ya Gikundiro muri rusange. Ni ekipe rero yanagarutse mu myitozo kuri uyu wa kabiri, kaba yavuye mu karuhuko ubwo yari imaze iminsi iri mu karuhuko nyuma yo guhura na Mukeba, ariko ubu ngubu no kuvuga yuko hari kuvugwamo amakuru yuko hari bamwe mu bakinyi bagiye kuba basezererwa kandi bakanashimirwa kubw'umusaruro bagiye batanga kuri ekipe ya Rayon Sport. Rero ni bamwe mu bakinyi bagiye batandukanye aho tugaruka kuri aba ba YOUSSEF. Urabona yuko amaze n'iminsi atari kugaragara mu kibuga kubera imyitwarire yagiye agaragaza idahwitse mu minsi yashize, ubwo wabonaga yuko YOUSSEF atishimiye uburyo ari kugenda amererwa muri iyi ekipe ya Rayon Sport. YOUSSEF wagaragaje ikintu navuga ko ari discipline nke. Urabona ko muri iyi video turi kugenda tubereka ubwo yagendaga asohoka mu kibuga YOUSSEF bini nabyo byatumye rwose ahabwa ibihano maze ubundi ajya no mu gakonji k'iminsi mikeya ariko aza kuba yagaruka muri bagenzi be ubwo bari mu myitozo hano mu Nzove bikavugwa yuko YOUSSEF rwose ari nubwo atabashaga kuba yagaragara muri bagenzi be kubera uburyo yabashaga kuba yakitwara nabi. Urabona ko hano mu kibuga ubwo umupira wari urangiye ndabyibuka neza ni ku mukino wa Etoile de l'Est ubwo bahuraga ni ekipe Rayon Sport yitwaye neza
ntabwo uyu mutipe w'umunyamaroke yabashije kuba yakihanganira ibyari bimubayeho kubera ko atabashije kuba yajya mu kibuga ngo abashe kuba yakigaragaza. ni YOUSSEF rero wagaragaje uburyo atishimiye ibintu hagati mu bafana, maze ubundi bimuviramo kuba yahabwa ibihano nka ekipe, maze ubundi ajya mu bihano, ubundi aza kuba yanabisohokamo. ariko biravugwa yuko rwose YOUSSEF atabashije no kuba yanagaragara, murabibona mu mikino yagiye iheruka nyuma y'ubwo bamuhaye ibihano, ariko bari kuvuga yuko yagarutse muri bagenzi be kandi yabashije no kuba yasaba n'imbabazi. YOUSSEF rero bari kuvuga yuko nawe rwose ari mu nzira isohoka muri ekipe ya Gikundiro. Nago biravugwa neza cyangwa se ngo byemezwe cyane, ariko amakuru ari kugenda avugwa nuko uyu witwa YOUSSEF nawe ari mu bakinyi bagomba kuba bakerekeza bakava muri ekipe, maze ubundi bakagenda bagatanga umwanya. rero no kuvuga yuko atari wenyine, turagaruka no kuwitwa Ndekwe nawe uyu kunze kuba yagaragara muri media n'utanaheruka no kuba yanagaragara no mu kibuga, nawe urabona ko rwose no kuvuga ko Ndekwe nawe ari mu mabimbera cyangwa se nawe ari mu marembo asohoka muri ekipe ya Rayon Sport muri rusange. Ni bamwe mu bakinyi rero dukomeza kurebera hamwe bagiye kuba bakerekeza mu yandi makipe kugira ngo bakomeze kuba batanga imyanya kandi nabo bakomeze kuba bakurikirana urwego rwabo bagezeho. Akaba hari n'undi bita rwose Charles Bareko, nawe uyu mugande ashobora kuba yakerekeza akava muri ekipe, maze ubundi agatanga umwanya, usibye ko muri iyi minsi we ubona ko akiri muri timu neza n'abandi akirimo kugenda yigaragaza. ni Charles Barre rero nawe biri kuvugwa yuko rwose nawe rwose isaha ariyo yose mu minsi iri imbere rwose ubwo transfer zaba ziri kugenda ziza muri uku kwa mbere, nabo bashobora kuba bakerekeza bakajya gushaka andi makipe bakinamo. runo undi mukinyi nawe biri kuvugwa yuko rwose ashobora kuba yakerekeza mu muryango usohoka muri ekipe ya Gikundiro. hari kuvugwa n'undi mukinyi bita Idi Mukadamu, Abarak Mukadamu. uyu ni umunyasudani rero waje azanywe n'uyu bita Zefani, ndavuga uyu mutoza wa Rayon Sport wagiye mu minsi yashize, uburyo nawe yavuye muri ekipe mu buryo rwose butari buri kumvikana neza kubera uburyo yabashije kuba atamanaginga discipline yo muri iyi timu muri rusange, uburyo rwose byari bitangiye kuba byamumerera. bwana Zefani nawe ntago byabashije kuba byamuhira muri urugendo rwa Gikundiro, uburyo yabashije kuba yakerekeza nawe inzira iva muri ekipe, ubwo yabashije kuba yagenda agatandukana ni ekipe ya Gikundiro. bwana Zefani rero niwe wabashije kuba yazana uyu munyasudani wakiniraga Al Hilal yo mu gihugu cya Sudani, akaba yaraje kandi nawe ubona yuko ari umukinyi nawe uri muri forme kandi ubibashije. ariko rwose nawe navuga yuko hari abandi ku ruhande, urebye iyi kipe gifite bamwe mu ba star bagiye bazi football kandi ubona yuko bashoboye. no kuvuga yuko iyo ucunze gatoya umwanya wawe bahita basa nkaho bakwicaje cyangwa se ukicara ku gatebe. ni nabyo byagiye bigaragara kuri YOUSSEF, ubona ko atabyishimiye cyane. YOUSSEF rwose wabonaga yuko afite confidence kubera igikundiro cy'abafana bari bamufitiye, ariko nawe ari mu uba asohoka. rero no kuvuga yuko Idi Mukadamu yahoze akinira Al Hilal yo mu gihugu cya Sudani, nawe bivugwa yuko rwose atishimiye uburyo ameze muri iyi minsi. ntago yishimiye uburyo atari kugaragara nawe muri bagenzi be bari kugenda bigaragaza, ndavuga 11 bari kubanza mu kibuga. urabona yuko rwose ashize iminsi asiba imwe mu mikino igiye itandukanye. bwana ndavuga Idi Mukadamu, Abarak Mukadamu munyasudani, rwose bivugwa yuko nawe atishimiye mudarimo muri iyi minsi, ko nawe bivugwa yuko nawe rwose ashobora kugenda. undi rero ni
undi twibutse neza uyu nguyu bamwita nde, bakaba bamwita Musa Isenu. No kuvuga yuko Musa Isenu nawe rwose bivugwa ko mu minsi iri imbere rwose mu gihe abandi bazaba berekeza mu muryango usohoka muri iyi ekipe ya Gikundiro, nawe ari mu bakinyi ari kugenda bavugwa yuko nawe ashobora kuba yagenda. Hari n'abandi bakinyi rero tubyumvikaneho bivugwa ko nabo bashobora kuba bagenda, ariko abo bakinyi mu buryo bagiye kuba bagenda ntabo unavuga ko bagiye kuba bagenda ekipe itabarekuye cyangwa se bagiye kuba bagenda bajyanywe n'andi makipe ari kushaka kuba yabarambagiza. N'amakipe ari kubarambagiza yo mu bihugu by'Abarabu, cyane cyane iriya ekipe yabashije kuba yahura na Rayon Sport muri CAF Confederation Cup, ngo babashije kuba bashima imikinire ya Ojera, bakaba bari kumurambagiza muri iyi minsi rwose, ubona ko transfer ye iri kugenda ivugwa bivugwa ko rwose biteguye kuba barekura amafaranga amaze ubundi bagahaha no mukinyi umugande. Rero no kuvuga ko n'uyu mukongomani ari we Ruvumbu nawe biri kuvugwa yuko rwose ngo biteguye kuba batanga miliyoni 50 z'amadolari, ndavuga ibihumbi bingana na miliyoni ibihumbi 50 by'amadolari, ngo maze ubundi akabasha kuba nawe yakerekeza. No kuvuga ko aya makipe yo mu bihugu by'Abarabu yabashije kuba ngo yashima imikinire y'aba bakinyi bombi, ariko ngo Ojera uyu mugande we ngo bari kuba batanga miliyoni 70 z'amanyarwanda, ndavuga ibihumbi 70 by'amadolari. No kuvuga yuko aba bombi bivugwa ko isaha yo yose ngo bashobora kuba bakerekeza rwose muri biriya bihugu by'Abarabu, maze ubundi bagakomeza kuzamura urwego rwabo. Abo ni bamwe mu bakinyi bagiye bavugwa cyane. Hari no kuvugwa ko rwose n'uyu kapiteni ariwe Abdul Rwatubyaye, ariko we nago ubona ko Abdul rwose nabwo biri muri gahunda yo kuba yava muri ekipe, no kuvuga ko akirimo. Ariko no kuvuga ko aba banyamahanga hafi ya bose uko twabibabwiye, yaba abangaba bagande aribo Charles Bare hamwe n'ababandi, ndavuga uyu munyamaroke ariwe YOUSSEF rwose, urabona ko rwose cyane YOUSSEF na Idi Mukadamu rwose abangaba bisa nkaho rwose barangije kuba bakiyakira kuba bava muri ekipe ya Gikundiro. No kuvuga ko rero ari abo bakinyi bari kugenda bavugwa ko bagiye kuba banasezererwa bakerekeza mu yandi makipe, maze ubundi bagatanga umwanya nabo bakajya kuba bakomeza kuzamura urwego rwabo. Akaba ari abakinyi ba Gikundiro muri iyi minsi ubona ko banagikunzwe rwose, ukurikije uburyo urwego bariho uburyo ari abastari banakunzwe, ukabona yuko rwose Rayon Sport ngo yiteguye nayo kuba yasubira ku isoko mu minsi igiye kuza y'imbere. Ibi nibyo twari twifuje kuba twabasangiza, akaba ari bamwe mu bakinyi biri kuvugwa yuko bagiye kuba bakerekeza mu nzira igana mu muryango usohoka w'iyi ekipe ya Gikundiro muri rusange. Akaba ari amakuru akomeje kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Iyi ni Kigali Press, reka tubashimire kandi tubashishikariza kuba mwakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira aya makuru abagenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Turabashimiye, mukomeze kugubwa neza aho muherereye mwese.